Mutaaramu wa mantu jagi siasa Oscar Mutugi augite ara munini wa gavana Meru Mutumanto Ithingi akinyite kagitene gakano arombegete ke ugavana ate guchigikania na muntu kana musiasa kinyori ku Mutugi augite tayari Ithingia na arikitia kumenyeka konene cionthe cia Meru na kinyaome ya Meru na ari no chamba bukungana bakuruira giti kiu ni arongerete ate kuri na siasa baguchiethia ni bakumakira munini uju wa gavana na kirabari na kione bobongo bakwenda kuiguna gukurukira bobo gwikinyira monkene jwangiri jiri 27 munini wanga banaja Meru Mutumanto Ithingi akethari na kathari gakuromba giti kionga bana arongi wenka kibwa we ijite migambo yakwa Mutugi karaindi ni amuthuju wa gisiasa Oscar Mutugi ura urite DG Mutuma kwimenyera kiria tongeria barabonene weru bakuromba giti kionga bana na nibethirite bakimugambia bonene atikeje gutumirwo na muthiene ate wa misetho neje ya siasa thirwa kinya bakigeria ku take advantage ya situation irerio pamwe bakethirwo bakigeria kugambia Mutumanto Ithingia niontu profile yawe ni thiritwo igiukira I think mantu zare thiritwo agikurukira kaze thiritwo ze mukiria kisiasa lakini kinya kigambwa no ena bati kuthirwa izi barabonthe bo mugambia no bethirwo bati mugambia muno kumutethia bangi no bethirwo be mugambia bongo kuitethia na inya wengo agakinyia point no ethirwo akithugania na ntigwitikia kwigintu akwaga wengo kwithirwa agakinyia guntu no rie wafuasi bawe na akethirwo ena support na kinya kethira igitikiu kia governor wengo no akirombe kutigintu nkuona zeka ke qualifications kana ke kuumba kana ke popularity monkatha hizi kiumba kwithirwa akiuga na kurungama giti kia governor muntu ethirwa akiriga kingi Oscar na ugite kuri na muswanda juikitwe kire bunge ya seneti ne abunge kenda gutigira watho ba makaunti gechunje kia 32 kanuku kaithatu ka watho bou muswanda juju gategero na mpwe kenda gutigira ni banga bana kire mongo jo Kenya ni bakwe wangu ya kurita ninga bana bao batige gukurukira kagita gakomo akeja na ngerekano kire wathani bwanga bana Peter Munya aruga ni umunini wa wathini rwe na kinya kire munini wanga bana wa thirikari je ireri wathani noko kajira karia kinyirite na guntu mwanya kire mongo jwa Kenya. Deputy Governor wa mbere wa Meru Raphael Muriungi athiririe nkurukia miaka 3 kutengo gya kurita ndene ya county na michara no ikuriwa na mbecha cia muingi na thaa ici the same scenario nio twinayo Deputy Governor Mutumanto Ithingia kwithirwa na kuriwa o mweri na gutengugi akwithirwa akiritira public na gukethirwa nio decision iria executive izukitie then kutibati kwithirwa mwananchi agitonya hasara niontu ntigwitikia kagwengugi Mutumanto Ithingia nenkeri arega kurita ikeza gutuika mbecha ira cigutumika kana ira cikura niontu gaikura kuria for services wananchi bati kuona then cibati kuthirwa inya ikiuma mukonezo wa governor muthiene Oscar kiariria barugera munini wa ngabana andikiri ni county secretary arombage rutha akiumagara ome ya county ya Meru akoria rutha atia na riria aumarite ome county ngari iria gutumira ni ngari citi gwikirwa maguta ni thirikari ya county no ngo gwikira ngari ciawe maguta michemanio iria gwita gute muchemanio kwithirwa atumi ni county government kana ni governor no ngo gwichwira ngugire omba kwithirwa kithithaia uchi occupy ri responsibilities ciawe ciazukirwe report ndo shawero Juma reakwa rieto ni Mutugi Kare.